Hagasi palay jong tayo kipulit kalalit bantam ya kaway kamet yap jong way brio na kamadan nila kay kabadan hajalu para. Bat kidang penlong ya kajing tokit banlap ya kadaw tenrai jong kajing yap jong uneu brio. Ya kini kamet yap jong uneu rangba lalap deki brio kebayat bayang na kini kejaka bat kumta kila pentip no mardoj kipulit jong kajalu para outpost. Hakaba kilalit ban shim no kini kamet bat Raksha Civil Hospital Shillong na kabenta banle ke postmortem. Banlap ikadaw tenrai halor kejingyap jong nu brio. Ki pulit kila pentip bahaduk menta kempat tip ke kerteng ne ya kejakasa jong nu brio. Bala subajur ba umde setiau khasi. Bat kidang penlong ya kejingwat banyak banlap ikadaw tenrai halor kejingyap jong u. Ki pulit kila penpau bu nu brio ubala klak no ude ubala dan komba sopos nem kerta.